Ngithanda ukuthatha leli thuba Ngiyabingelela egameni leli lenkosi Jesu. igama lami nguNamsile wakwaDlamini. Bazalwane ngisinisiwe Abajahe ngiyamthanda izifiso uJesu. zikaNkulunkulu. Ungabe hayi ukuthi ngithi sibe abazane abajahele iprosperity ukuthi sifuna ukuba nezimali, but sifuna ukubusiseka kanjani? Umuntu ohlakaniphileyo uyakwazi ukuthi anike isibusiso umuntu ongahlakaniphile ahlakaniphe. Yiyo nto esosekwenza ngesibusiso. Umuntu onganalutho, umuntu ophuwa noma umuntu onganakho ukuthi ahlanganise into angayidla uyakwazi ukuthi athole isibusiso kumuntu oyisicebi ngokuthi enze njani umuntu oyisicebi amnike lokho anakho lokho sekubusiseka mase lithi izinkosi ubusisa Kukho konke ngangikhombisa ukuthi kumele ukuba nisize abokuthakathaka ngokusebenza okunje nikhumbule futhi amazwi enkosi uJesu ukuba yena wathi kubusisekile ukuba kunalo receiver mangabe lisho njalo ke izwi lenkosi ke lalela lana mangabe izwi lenkosi lithi ubusisekile lo isibusisekile isandla siphayo lalela ukubusiseka kwesandla siphayo lisho izwi lenkosi ukuthi uyabusiseka mangabe upha cha lithi ubusisekile ophayo ngamanye amazwi sho ukuthi lo onikayo lo okhetha ukuthi anike lo nganakho lo khetha ukuthi asuke kuyena kusuke kuyena anike lo nganakho kwenziwa yini uba surrounded by isibusiso hayi ukuthi ubusiseka ngenkathi enika but ubusiseka njalo ngeinsuku zakhe zokuphila ubusiseka ngenxa yokuthi lenkonzo into ephilayo kuyena ngisho ukuthi ngisho ukuthini mina noma ubane ngahamba eyonika imali ama donating services noma ubani ngahamba ethi namhlanje ngiyodonate namhlanje ngizothi ngifuna ukudonate noma ubani ngakwenza lokho but akusho ukuthi lo muntu osesekwenza lokho usuke sebusisekile ubusisekile ophayo ngamanye amazwi ubusisekile oyenza lento as a process sho ukuthi hayi lo pha ngaleso sikhathi aphinda ngapha ubusisekile lo ohlezepha osezokuba i-characteristic yakhe sezokuba injwayelo into awuyena ukuthi yena umuntu ophanayo ubusisekile ngamanye amazwi hayi ukuthi ubusiseka ngaleso sikhathi noma ngaleyo period ubusisekile yena in general shuthi ngamanye amazwi sibusiso singaphezulu kwakhe shuthi ngamanye amazwi mina mangabe ngihlakaniphileyo mangabe ngikhetha ukuthi ulwazi lami ngishumayeze kwabantu abantu abangakwazi mhlambe lento engikhulumayo mangabe sebe receive lolu lwazi lolu mina ngifana nomuntu ophayo ngamanye amazwi shuthi mina angisoze ngilahlekele ulwazi lwami liyohlezi kube into engisurrounda in a realm of ulwazi ngamanye amazwi shuthi mangikhuluma into engikhuluma kuwena ziningi ezinye izinto engikwazi ukuyikhuluma ziningi ezinye izinto engizaziyo but nje bengikhuluma into kuwena sho ukuthi I'm in a realm of lolu lwazi ngifuna ukuthi ngibe specific ngifuna ukuba specific ngalento le ukuthi you are surrounded by isibusiso mayivuka lenkonzo kumina ngihlele esontweni ivuka kumina indonsa towards into ethize indonsa towards chapter 5 waMateyu la khona uJesu Kristu babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla 5 waMateyu la khona uJesu Kristu khona is speaking to abantu and uJesu Kristu mangabe ekhuluma nalabantu laba kule ntaba leyana uqala ngokukhuluma ngazo ibusiso but indlela akhuluma ngezibusiso ngazo ukhuluma nabantu ngabantu engazi ukuthi uyagcwalisa yama ngasilandele lama verse lawa ukuthi uJesu Kristu uyilibele enika ngamanye amazwi la ushoda khona ulibele busisa but hayi ngoba kulula it is because you are surrounded by realm noma you are surrounded by realm la khona ibusiso khona uyigenerator ngamanye amazwi lo ophayo ngekathi enebusisa kulula ukuthi uNkulunkulu mase sefika esezohlala ngaphezulu kwakho umoya ingcwele mangabe usuwehla nezibusiso ufice la khona wena ohlezi ukhipha khona ugcwalise khona nathi instead la khona wena obuye ukhethe khona ukuthi namhlanje no ufike la khona umoya ingcwele la khona kujwayele khona ukuba neactivity khona because mangabe usuyi-activity noNkulunkulu la khona kukhona le activity uNkulunkulu ufika in that place la khona kukhona i-movement azokhoza ukuthi kuzogcwala khona ngezibusiso azogcwalisa leya movement ngamanye amazwi kuyenzeka ukuthi umuntu ayibona impilo yakhe imshonisa emuva hayi ukuthi mhlambe ngoba khona into emlahlekelayo it is because la khona i-activity uNkulunkulu ayifuna khona la khona uNkulunkulu khona atshalile khona ukuthi operate la khona ufuna uNkulunkulu khona ukuthi
ukuthi kube khona i-movement wena uyayihoxa khona, but uNkulunkulu uthi kuleya ndawo kumele kube khona iy'busiso. Sho ukuthi ubusisekile loya muntu loyana okuleya ndawo ye-activity olikele njalo libe ixuza leya ndawo ngegama likaJesu, olibele njalo ekhetha ukuthi ahambe yosiza, olibele. Sho ukuthi kubalulekile ukuthi abazalwane behlezi babazalwane yakho ngithe qaphelani lamabandla lawayana othi mawufika kona ungayitholi ibusiso. Ngithe mina awukuthola ukusindiswa noma awukuthola ukuthi ube ngosindisiwe uthi hayi uyezulwini ngenxa yokuthi uattend ibandla, but ngenxa leya ndawo leya esi-attenda every Sunday noma amanye aba-attenda during the week, noma ngabe siya kuleya ndawo leyana njalo sithi siyolanda noma siyokhonza, sizoze siya laphana mainly because ilezi ayibusiso leza eyivele zihambele around leya nto abayivuselela kumina kakhulu ukuthi ikhona yini indawo emhlabeni la khona iyibusiso khona oyithola through ihlalo, through xhawula, through dumisa. Ayikho indawo emhlabeni. Mase mina kufika lento ukuthi bakhona amazalwane ngithi namhlanje mangabe ukuthi awusakhonzi noma wakhonza, phindela endlini kaNkulunkulu, phindela endlini kaNkulunkulu ngenxa lezi ayibusiso, nothi ngenxa yemfundisi wakho, nothi ngenxa lela asha lelana mhlambe elalikushela ngelinye ilanga, noma mhlambe umuntu mhlambe owakuphatha ngabi ngesandla, noma mhlambe ngelinye ilanga kwenzeka into eyimehlakalo omkhulu okwenza ugcina ungasi-attend ibandla. Phindela kulela bandla lelana, not because of laba bantu but because of lesa sibusiso lesiya, ngoba lesa sibusiso sibalekile ukuthi kube khona i-activity. Ngithi mina i-generation esisiyona in these days idinga leya movement leyana, idinga more and more of abantu abaready ukuthi behambe beyowenza ukusho kaNkulunkulu, belandela i-commandment usho nje kaNkulunkulu. Now into ukuthi mangabe isandla sesingaphi la khona isandla khona sesihoxa khona sesithatha ungaphi, ilento engithanda ukuyibiza nge-greed mina. I-greed noma uba nomona kubuye ngazi uma ngichaza uba nomona mhlambe nemali noma ukuba umona nencebo, ngamanye amazwi ukhetha ukuthi unganiki wena ngoba unakho. Shuthi ngamanye amazwi wena ukhetha ukuthi uhlezi ufuna kugcwale kuwe but awuzange ukhiphe. I-greed ke ibheda ngani? I-greed ibheda ngoba iyayigwema lezi ayibusiso ukuthi ifike. Ukhona odlakazayo nokho uyenezelwa kakhulu, kepha ogodla kunokufaneleyo ubangelwa ukuswela. Wema lezi ayibusiso ukuthi ifike kuwena. Lokho ngisho ngani ziningi icebe esizibonayo la emhlabeni. Mangabe uyibhekile lezi ayicebi uyibheka uyibona ngazi ukuthi ayinazo ngisho umphefumulo ngendlela esezingayo. Hayi ukuthi mhlawumbe ngoba isebenza kanzima noma zabantu abakhulu. It is just mainly because lezi ayibusiso abanazo ngenxa yokuthi bona bakhetha ukuthi babe nomona nezinto abanazo. If wena ukhetha ukuthi awuphi noma ukhetha ukuthi awufuni ukudlulisa izibusiso, kunzima ukuthi uNkulunkulu afike kuwena azogcwalisa isibusiso. Shothi ngileya ndawo la kufanele kubona i-activity, kufanele kube ne-movement khona. Wena usuke usujamile, usuke usumisile. Shothi wena utshela ukuthi umisa wena kade usumisa noNkulunkulu ukuthi afike azosebenza ngawe. Ngamanye amazwi shothi wena usugwema uNkulunkulu eqhubekeni kwakhe. Shothi wena Igama lami uNamsile wakwaDlamini, bazalwane ngisinisiwe, ngiyamthanda kakhulu uJesu.